riapita jongjong haganupan. Mendoding ita humbani haleluya nomor 380 ayat sada pakon tolu. Marhasoman Jesus, Simon ang ikaon. Marhasoman Jesus, talusi bolisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita monang dotong-dotong. Marhasoman Tuhan Yesus, Simon ang ikaon. Gope parutolon, baligolo taon. Mangajang kon Jesus, munang dohitaon. Say martonggo ulang-ulang, ase monang itaon. Kasedas karupan ita, ubani nasional. Ibagas gorani na ibata Bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing. Sito palangit pakon tanoon. Amen. Dodingkon na siyama iya. Dodingkon na siyama puji-pujian bani. Sahapkon na siyama ganup horja halongangan niin. Marmoga-moga manasyam ibagas gorani na pasingin. Marmalas ni hurma sagala si pindahi Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham na ibata paridop niuhurna tarsulur. Doma ipasir sirham haluahon apa hagoluhan. Marhite pakop-kopon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nasoongga ni idah ni mata. Nasoongga binoge ni pinggol. Anjahan nasoongga tubuh ibagas uhur ni jolmah. Aido ipasir sirham banami. Janah aido bona ni puji-pujian. Na idodingkon hanami ibagas uhur nami. Martarima kasih kubamu sadokah goluh nami. Bamu ma puji-pujian sonari rosi sadokah ni dokah ni. Amin. Hundul ma kuria. Hamdo artana harga bonani nadear anjah panondang nalihar bay ganup na golapin. Mandoding hita humbani haleluya nomor 404 ayat sada pakon 2 ganup ari doin. Ham Tuhan
tiap mahita jongjong, martonggo mahita masopotkon dosata. Panosak ni sapar corona on, buey mapakorhon ninuan. Pikiran apa uhur ganggu do tumang. Adong man namangutuki, marungut-ungut, marah, janah marsi bali-balian. Das dohoma bata pikiran apa hauhuron nasonai. Dop ni gabe mardo sahita ilobe ni Tuhan apa hasoman jolma. Sonari bilangi hita malobe ibagas uhur. Dosa apa palanggaron taai. Ham alo Tuhan nami, bue janah bagal do dosa nami. Sabonarna sotalup doha nami ilo bemu, hinor honi bueni dosa nami in. Tapi mangajam kon holong apa idop ni uhurmu. Halaniai do aseroh kanami mangindo bamu. Sasap hama dosa nami na buein. Holong mahamba nami, ham ale Tuhan nami. Yeah.
Amen. Tangar janah jalohi tamahata ni Tuhan. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosata. Agepe ger-ger dosa nima songon bunga ni dap-dap. Lopakdo bahenonku ay songon salju. Age ger-ger songon hiyo hasumbah. Putih do bahenonku songon kapas. Ibagas holong apa idop ni uhurni. Do masasap haganup dosata. Ibahen Tuhanta. Malasma uhurta. Janah totap mapasangap hita Tuhan in marhite golu napasing. Janah gok hadearon. Hasangapon ma baninay bata ibabo. Amen. Hundul ma Korea. Nadom maisasap Tuhan na ibatado dosaku, dosata, dosa nasyam. Halaniay marmega-mega do tonduyhu, mamuji Yesus para holongin. Mandoding hitahum bani haleluya nomor 306 ayat sada pakon 2. Riap mahita jongjong. Saksihon hita mahapor saya ontain. Songon nasinaksihon ni haganup halak na porsaya isap tanohon. Au porsaya bani na ibata bapa. Pargogok naso tarimbang. Namano palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus. Anak ni na ibata na sasadain. Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sanggah nape haliapan, marhite tondoy na pasin, na manaron na parmit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipatar silangkon, mate anjaha itanom, turun hunagoritoru, mulak mangkolo kumbani na mate, bani ari patoluhon, naik ku surga, anjaha hundul isyamu nilay bata bapa, pargogo naso tarimbagin, hunjay maia mulak magira, laho mangumimi halak na mangulu, pakon nadok mati. Au porsaya bani tonduin na pasing, bani kuliah parsadaan na pasingin, parsaoran ni sagalan na pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akulah, pakon bani haguluhan na sadoka ni dokahni. Amen. Hundul makuriah. Aido maijalohita idop ni uhur ni Tuhanta. Halaniai marmega-mega mahita mamuji na ibatata. Puji hita Tuhanta. Kumbani haleluya nomor 210 sia.
marmegah-megah hitaun. Horas mahubata haganupan Bapak Inang nama Poso Sonehoman Yombah Nikuria nama Dihuti Kebaktian Mingguta Sadarion Tugah-tugah membani Posko Diakonia GKPS Distrik Sada Bapak Inang hita ganupan bani tanggal 10 April 2020 Doma ibentuk Posko Diakonia GKPS Distrik Sada IGKPS Jalan Jenderal Sudirman on. Tujuan ibentuk nih Posko Diakonia on Aima melaksanakan visi GKPS menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian, to be a blessing and a caring church. Gabi gereja Sibuan Pasu-Pasu Janah Nasari mardasarhon tujuan onma ase bentuk Posko Diakonia bani pandemi COVID-19 siahon na bertujuan memberi edukasi soal pandemi COVID-19 siahon hubani kuria janah koma membagi holong hubani pagori kuriain bani piga-piga ari nasalpu doma ibagihon Posko Diakonia GKPS Distrik Sada sembako, hand sanitizer, vitamin, pakon masker huganupan resort na adong i Distrik Sada das hu Sibolga onma kegiatan na secara langsung ipateridahkon tim Posko Diakonia GKPS Distrik Sada ase dihut berpartisipasi bani tugas ni gereja gabe Sibuan Pasu-Pasu Janah Nasari Bapak Inang hita ganupan seng pitah Diakonia karitatif na ipersiapkon Posko Diakonia Distrik Sada on bani tahap na paduahon ipersiapkon do sonaha hita bersama-sama mempersiapkan ketahanan pangan di tengah-tengah ni kuria aima merhitei na membagihon bibit jagul pakon gadung lang tersibar bapenang sampai atigan COVID-19 siahon halaniai iperluhon hita asiganup pagori kuriain mempersiapkan ketahanan pangan marhitei na menggerakkan
hun GKPS Distrik Sada kampanye manuan Gadung pakon kampanye manuan Jagul. Dua paritas pertanian on ipikir hon hita mampu menjaga ketahanan panganta jana siholma ibagihon bibit Jagul hubani pagori ni kuria na makorjahon juma atap sabah itongah-tongah ni perguluhon ni ay mana boy ipatugah kanami domu hubani na doma ihorjahon pakon na sihol horjahonon ni tim diakonia GKPS Distrik Sada na parpudi isebut hanami mahata terima kasih nami, terima kasih hubani pimpinan pusat GKPS na memberi dukungan positif bani horjaon. Terima kasih hubani pereses GKPS Distrik Sada na manguluhon horjaon. Sunai hubani full timer pandita penginjil GKPS Distrik Sada na dihut berpartisipasi marhitei naman sisihkon ahan nadong bani pandita pakon full timer laho mendukung gerakan on. Dopai hanami makaton terima kasih hubani pimpinan harian majelis jemaat GKPS Distrik Sada na dihut berpartisipasi homa bani horja pelayanan tahun pakon donatur nalang tersebut hanami goran ni nadoma dihut homa ambil bagian bani horja diakonian on. Manutup ting pakon tuga-tugahon isebut kanami use hatan itu hanu bani Galatia ono mai 2 bertolong-tolonglah menanggung bebanmu demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Tuhan makasuman hita. Pasada hita uhurta martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inaguriatas. Na isombah anjaha itandai hanami ibagas Yesus Kristus Tuhanan. Mar terima kasih kanami hubamu Tuhan. Iahapkon hanami tongtong. Parmudu-mudumu ibagas pargoluhan nami kuriam. Mandopakon bagai-bagai namasa ibagas pargoluhan nam. Bani sadarion marhite kebaktian minggu nami on Tuhan. Sihol hanami riap martonggo hulobe-lobemu. Manonggohon situasi kondisi na idopakon hanam. Pakorohon ni pandemi COVID-19 siah. Na mambahen kuriamu Tuhan secara khusus IGKPS doma siholan tumang aseriap mamuji pasangap konham irumah na pinapasingmu igareja namibe tapi domu hubani anjuran ni pamarentah nam na maningon hanami beribadah irumah masing-masing bani panorang on Tuhan mangelek hanami hubamu. Totap ma pasuham haganupan pagori ni kuriamu in ijape Mariana. Ase totapi tah marpangarapan marhapur sayaon hubamu Tuhan. Mandopa kon ganup namasaon. Agepe sihol niuhur in. Mangunjar hanami mangujur hanami. Aseroh kanami namin riap mamujiham ikuriamu igareja. Tapi agepe irumah-rumah nami bei Tuhan ipuji ipasangap hanami koranmu in. Totap ma hapor sayaon nami pitah kubamu mandopakon ganup namasaon. Bapa na Marianan isurga ibagas Yesus Kristus. Martonggo hanami hubani haganup pagurini kuriamu IGKPS on secara khusus. Bani nabuei mengalami kesulitan secara khusus mencukupi kebutuhan pargoluhan si ganup ari. Tuhan hama na mangujur hanami tongon aseboy hanami marsiurupan. Laho masukupkon sagala na porlu
akibat pandemi COVID-10 siah on. Ase ulang adong hun tongah-tongah ni paguri ni kuriamu in Tuhan. Nagabe kelaparan, lang tercukupi kebutuhan ni si dia. Bagai do cara, pakondalan na boy ipatuduh kon ham huban nami. Boy marsiurupan itongah-tongah ni kesulitan on. Tuhan ay bata Bapa nami na isurga. Martonggo do humahan nami. Hubani haganupan ni ombah ni paguri ni kuriamu Tuhan. Namaningon homa mandihuti perlajaran perkuliahan i rumah-rumah. O Bapa na isurga, hama homa na tongtong memberi hikmat kebijaksanaan. Hubani ni ombah nami rosi haganupan orang tua. Ase ulang sunda Tuhan, ni ombah nami in mencapai cita-cita ni sidea halani nama saon. Panorang namaningon marlajar hun rumah sidea bei, in pehoma boy do gabe panorang paahap kon hubamu, bahwa setiap orang tua pe maningon dihu do mendukung sonahani ombah boy mandihuti pelajaran hun sekolah sonai age humbani perkuliahan. Itong gohon hanami homa hubamu Tuhan. Para medis nagabe garda pertama mandopakon COVID-10 siah on Tuhan. Itatap kamdo sidea ibagas keberadaan ni sidea. Sonaha sidea terbatas Tuhan. Boy bergaul hubani keluarga. Halani namaningon bertugas sidea Tuhan. Laho mengatasi penyebaran virus corona COVID-10 siah on. Halaniai Bapa, itong gohon hanami sidea hubamu. Asehamma Tuhan na memberi kekuatan, hasehaton, semangat pakon tenger niuhur hubani sidea haganupan. Laho mandalankon segala tugas pakon tanggung jawab ni sidea. Jana haganupan keluarga, ni ombah ni sidea Tuhan, ulang paturut kam kehilangan perhatian pakon kasih sayang, halani namaningon sidea Tuhan, penuh tanggung jawab, laho mandalankon sonaha sidea, menjaga kesehatan itongah-tongah ni masyarakat nami. Itong gohon hanami homa hubamu Bapa, pamarentah nami, dengan kebijakan-kebijakan na idalankon sidea dalam rangka mengatasi penyebaran COVID-10 siah on. Ake marhitehon ni bantuan-bantuan perekonomian hubani masyarakat. O Tuhan nai bata Bapa nami, ulang paturut kam Tuhan, terjadi ketidakadilan itongah-tongah ni haganupan sidalan konon ni pamarentah nami. Ase penuh dengan hikmat kebijaksanaan mahoma sidea, laho mandalankon tanggung jawab ni sidea, pataridah kon pasarihonon ni sidea, hubani haganupan masyarakat nami, secara khusus i daerah nami Tuhan, i Indonesia on. Bapa na Marianan i surga, martonggo homa hanami hubamu Tuhan, hubani haganupan pimpinan-pimpinan ni gerejamu, mulai humbani tingkat pusat, das kubani tingkat i jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan, pandita, penginjil, situa samas, guru-guru sekolah minggu. Nah, seharusnya Tuhan tiap bani hari minggu mangidangi itongah-tongah ni kuriamu in. Tapi AGP Tuhan terbatas naboy idalankon langsongon sonaha pangidangion na somal. Porsaya doha nami, ipasu-pasu ham doganupan cuak-cuak muin homa, ipake ham tong-tong mangidangi ikuriamu, itongah-tongah ni namandopakon nama saon. Bahat persoalan, bahat pergumulan na idopakon cuak-cuak muin Tuhan, itongah-tongah ni kuriamu menghadapi situasi on. Tapi kuasa na humbamu, patengerkon uhur nami Bapa, bagal doin na boy mangurupi haganupan hanami, rosi paguri ni kuriamu in. Paguri ni kuriamu o Tuhan, na ibagas naboritan, na ibagas kesulitan, ipaondos kanami mahaganupan sidea hubamu, bani panggulmiton ni pargoluhan ni sidea,
Itatap kam haganupan. Ulang das adong naman dolay Bapa. Mandopakon situasi na masa ibagas parguluhan nami on. Secara khusus Tuhan, hanami full timer, pandita penginjil situas samas koma, na adong i-district sada on Tuhan. Lambin ajari hamahanami, so nahahanami berhikmat bertindak pakon berbuat, laho mangurupi paguri ni kuriamu, bani naman dopakon pargoluhan, bani situasi panorang on. Tuhan ay bata Bapa nami, buhay tumang panginduan nami, nalang tarsobuti hanami nuan ilobe mu Tuhan, ibagas hapor sayaon nami, Tuhan si boto haganuk doham, halani ay Bapa, ipaondos hanami haganupan pangindoan ni ganupaguri ni kuriamu Tuhan, sonay age hanami, pita hubagas kuasamu, canaham manapasaut kon haganupan in, romban hubani rosuh ni uhurmu. Dosa palanggaron nam, hahurangan nam, Tuhan parlubay maurasi sasap kamin. Ase marhapasingon hanami haganupan Bapa, hatengeran ni uhurmu, bani sagala na madear, nasihol ope ondos konon muhuban nami kanuk marsadasad. Marhitegoran ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, ipaondos ka nami matonggo elek-elek pangindoan nami on hubamu, say saut maharosu ni uhurmu. Amin. Sonari tangarotama persembahan pujian vokal grup Umbani Seksi Bapa GKPS Sudirman.
Pasangapon kuma Tuhanku, marhite arbab pakondoding. Sombahon kuma ia, marhite inggo maraloling. Puji hita Tuhan tahun bani haleluya nomor 355 ayat sada pakondua. Martonggo mahita. Damai ni nebata na mengatasi haganup hauhuron. In maman ramot kon uhur apa pikiran nasiam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Kuria hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus, ambilan malas nyuhur batta, bani mingguta sadarion, in mana tersurat bani pangukapon bindu 12 ayat 10 das bani ayat 12. Diar hubasahon mahatani Tuhanta. Dopai huboge ma sada sora namaling inagori atas nama katahon. Domadas sonari haluahon pakon hagogohon pakon harajaon ni naibatatta apa kuasa ni Kristus ni ay domma idabuk si panukasi namanukasi saninatta arian borngin ilobi ni naibata domma italuhon sidea ia marhite daroh ni anak ni biri-biriin pakon marhite hata na sinaksihon ni sidea anja seng ihargaon sidia hosah ni rosimate. Halanyai, marmalas nyuhur maham nagori atas pakon sagala na marianan ibagas. Tapi bursikma tanoh pakon laut in, aido masusur si bolisin benima. Marah tumang, ay ibotoh pondok mando panorangni. Aima dasni. Horas mahubata haganupan, Bapak inang kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus, domagabi prinsip hapor sayonta, bahasa pasti da jupi kita haluahon, aima marhite na tetap hita manggolu ibagas kuasa harajaon ni naibata. Realitani, ay matotu marhite na tetap isombah hita iya,
Anja ia nagabi raja batta. Artinya anggo domma Jesus ne sombah hita. Anja nagabi raja batta. Totu maningon ipaterdahkon hita ay marhite na mambalosi ia secara absolut. Bani haganupan na iparentahkon ni hubat. Ita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Jesus na isombah hita anjahan nagabi raja batta. Domma pataridahkon hal-hal na luar biasa hubatta marhite na domma italuhon ni hamatea. Anjaha Jesus na domma mataluhon hamatea ni. Memberi inspirasi batta bahasa ibagas kuasa ni Jesus. Pasti jumpa kita do haluahon ni. Totu Bapa inang hita haganupan kurian ni Tuhan. Marhite na ihapor sa hita bahasa ibagas kuasa ni Tuhan Jesus jumpa kita do haluahon. Halanya italup do hita tetap ibagas semangat hapor sayaw. Anjalang urah mandole halani hangaluton na jumpa kita bani goluh tao. Minggu ta sadarion. Ay maminggu kantate. Artini manduding. Bani pesalmen bindu 10 ayat sada isobut. Doding kon na siya masada doding na bahayu bani Jehovah. Mandoding kon doding pujian hubani Tuhan na ibata totu halani hapor sayai anja iamin kon kita. Pabuah karya haluahon na humbani na ibata mariti Jesus Kristus indo na paluah kon hita humbani kuasa ni sibulis. Sahala na margoran isakot na igoran Bapak Kidung Pujian i Inggris makatahon. Orang yang menolak memuji Tuhan berarti dia tidak pernah mengenal Tuhan. Papa inang sonai mapurlu ni. Ipuji ipasangap kita goran ni Tuhan tanai bata. Agepe bani kondisi sonhari borat tumang na idopakon hita. Songon situasi na idopakon halak na porsayain bani panorang pangukaponon ijalo Johannes. Pangarsik-arsikon odoh-odoh jupak si dia bani goluh ni. Anjan situasi ay mambahin si dia goki bagas si tarono. Halanya itu asih tahun hatan itu hanta marhite pangukaponon. Asih haganupan halak na persayain ulang urah mandole. Anja ulang bumbang hapor sayaon hubani Tuhan Yesus. Halani ne batasan diri do marporang manlawan musuh ini. Hatan itu hantana ondos subatta panorangon makatahon. Domadas sonari haluahon. Pakon haguguhon pakon harajaw ni nebatatta apa kuasa Kristus ni. Bapak inang kita ganupan haluahonin dom mayondos kon nebatahu batta. Halani si panukasi ay masibolisin dom maitaluhon Tuhan ta Jesus Kristusin markite daroh ni nama durusin. Tongon hamatian ay ma realitas na ihabiari haganupan jolma. Tapi marhite na italuan Jesus hamatianin gabi jumpa kita ma realitas na baru batta ay masemangat na bayu apa golu na gok ibagas na optimis. Alanya dua sehatahon na Apostel Paulus bani Rom 14 ayat 8 ay mangguluh pihita mangguluh bani Tuhan Indo. Anja mati pihita mati bani Tuhan Indo. Ase manggulu barang mati pihita tong do bani Tuhanin kita. Ase bapay nang hita haganupan guluh ni na persayain aima marhite na tetap secara total mangondoskon guluh ni hubani kuasa ni Kristusin agipe maningon mandopakon sitaronon apa tantangan bani guluhon. Kurian ni Tuhan. Memang bani namandalani guluh tahun hita hotop lujupak hita tantangan pakon sitaron.
Anjana bani realita kehidupan nasonayai. Tetap dosi holuhurta. Ase malua kita kumbani tantangan apa si taronon. Halanya hatan itu Tuhan taon mangondolkon sehubatta. Ase tetap setia anja tetap ibagas sapor sayaon mangitaw bani Tuhan Yesusin. Ase jumpa kita haluakon humbani tantangan apa si taronon bani goluh taon. Songan na hatahon bani hatan itu Tuhan taon panorangon hubatta. Domma italuhon si dia ia marhite daroh ni anak ni biri-biriin. Bakon marhite hata na sinaksihon ni si dia. Anja seng ihargaon si dia hosahni rosimate. Halak na parsimada bani haluahoni. Aima pribadi na makaporsayai Jesus na mati tarsilang. Aima pribadi na makaporsayai pabuwa Jesus ay dohomana mataluhon hamatiani. Ase songon Kristus na mataluhon hamatianin so naay makita na porsayain manjalo kaluakonin mariti kuasa daroh ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ase panobusyon ni Jesus. Ondo pangkal utama haluakon na jinalot. Domo hujon. Ita na doma manjalo haluahon marhiti daroh ni Jesusin. Yojur do marhiti hata ni Tuhan taon. Ase dihut mahomahita gabi saksi na manggoluh itongah-tongah ni dunia. Hasaksian ta bapay nang hita haganupan na kinarga ni Tuhan. Ay mahasaksian na patugahkon ba ni dunia on. Basa ibagas Jesusin dojo pakita haluahon. Hasaksian ta. Ay masaksian na pataridahkon kesetiaan ta kubani Tuhan Jesusin. Agipi maniunjuk pakita tantangan apa si taronon bani guluh tao. Komitmen na tinggi. Anja tetap bani dalan na iparentahkon Tuhanin hubatta. Ay do mambahen jupahan malas niuhur hita. Ay do asehatahon hatan ni Tuhan taon usay hubatta. Halaniay. Permalas niuhur maham na goriatas. Pakon sagala na marianan ibagas. Tapi bursik matanoh pakon lautin. Ay do masusur si bolisin benima. Marah tumang. Ay ibotoh pondok mando panorang. Ase bapay nang kita haganupan na kinarga ni Tuhan. Izoni gambarhon bahasa halak na porsayain. Na setia anjana nasirsir gabi saksi-saksi na mangguluh. Aima halak parsimada. Bani haluahon na humbani Tuhan. Anjana tano apa laut. Nagabi gambaran kuasa hagolapan atap kuasa ni sibolis. Pakon haganupan nalang porsaya bani Kristusin. Aima nagabi manjalo. Guluh nalang dihut bani haluahon songon na porsaya. Asi bapay na. Ondo malas ni hurbatta. Anggo tetap doha porsayan. Agi maniun manaron apagoki bagas tantangan guluh tao. Tetap ita optimis bani goluhon. Tetap ita mangarap bani kuasa ni Tuhan Yesus. Parsimada mahita bani malas niuhur. Na pinasirser ni Tuhan tain hubatta. Halanyay bagas malas niuhur mahita. Mamuji pasangap kon goran ni Tuhan tain. Halani haluahonin dom maju pakita ibagas Kristus Jesus Tuhan tay. Ita haganupan kurya ni Tuhan. Topi mingguat ta sadarion aima. Mandodingkon haluahon na humbani Tuhan. Martin Luther makatahon. Gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Alani ay bani minggu kantate on paingat kon hitaw se. Ase duding ta ay maduding pitah bahin hamuliaon ni Tuhan tanay batay bagas Jesus Kristus. Manduding bahin hamuliaon ni Tuhan. Manduding bahin hamuliaon ni Jesus Kristus Tuhan tain. Berarti maningon do ipaterdahkon hita bani guluhta si ganupari. Irama doding ni guluhta.
Aima irama na terpusat bani nebata. Seng terpusat bani dirita sendiri. Kuria hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ito nga situasi na idopakon hita sonari. Halani pandemik COVID-19. Tetap opi bahat asoman tanagabi korban. On masalah na idopakon hita nuan. Hata ni Tuhan taon mambabay hita. Bani kondisi situasi na idopakon hita sonari. Ulang surut hapor sayon. Agipi maningon irumah tabi hita mamuji pasangap kon Tuhan tai. Tapi por saya mabapay nang hita haganupan. Irumah tabi pe hadir do Tuhanin. Alanyai rumah ta puji hita ma Tuhan tain. Idoring kon hita bahin hasangapon ni goran ni. Irumah ta bani ibadah ta tetap kita. Pasir sirhon mambirehkon na terbaik hubani Tuhan tain halani domma ijalu hita haluahon marhite Tuhan ta Yesus Kristus ini. Anjanah kuasa ni Tuhan Yesus bapain ang hita haganupan. Ay man naman parguguhi hita. Bani na mamuji pakon pasangapkon goran ni Tuhan tain hita. Say marguguh mahita. Bani kondisi na yalami hita sonari. Iparguguhi kuasa Tuhan Yesus. Ibere kemampuan hubatta. Laho mamuji pasangapkon goran ni in. Menduding ma bani Tuhan. Amin. Martonggo hita. O Tuhan na bata Bapa na surga. Terima kasih bani hatamu Tuhan hata haguluhan ini. Songon kuryamu na parlube agipe gok ibagas si taronon. Tapi iujurham ulang si dia surut bani hapor sayon. Tapi tetap bali guluh na optimis. Aido ujurmu humahuban nami Bapa. Bani situasi guluh nami. Halani pandemik COVID-19. Dumabui hasoman nami nagabi korban. Yuzurham hanami Tuhan ase tetap hanami roh lubi-lubimu. Mangindo pangurpion. Mangindo gogo. Holong maham. Say bastu maham bani haganupan pardalanan ni guluh nami. Kuasai ham hanami. Haganupan kuria hinaholongan ni hurmu. Nariap hanami beribadah. Agipi hun rumah nami be. Hadir doham Tuhan. Asiguran munai puji ipasangap hanami. Urasi haganupan kuria hinaholongan ni hurmu. Asi tetap ibaga sa pasingon mandalani guluh. Pasu-pasuhan pemerintah nami tim medis garda terdepan. Bani situasi na yalami hanami sonario. Rangkul ham si dia ibagas Yesus. Asi tetap si dia mandalankan tugas tanggung jawab ni. Pitah marondes subang. Aganupan para pemimpin nami. Di negara on sonai age ganupan pemimpin-pemimpin agama nami. Pasadaham hanami bani kepelbagaian nami. Asisadahan nami haganupan mandalani guluh na binirimuban nami. Terima kasih bamu Bapa. On matonggo nami. Ibagas sadagoran. Inma Yesus Kristus Tuhan nami martonggo hanami hubamu. Holong maham. Jaloham tonggo nami. Amin. Paima yondoskon hita galanganta. Tangar hita malubi hata ni nebatana gabi onjolan batalaho manggalang. Aimana tarsurat bani pesalmen bindu 40 sada ayat 2. Mertuah mahalak
namar panatap bani halak nagalek. Bani panorang hasosakan, say paluahon ni Jehovah do iya. Sonari ondoskon hitama galanganta. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persoalanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Riap ma hita jongjong, martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janah na unjah kuban nami. Terima kasih mahatahonon nami bamu, halani tongtong do iramoti jana ipasu-pasu ham guluh nami. Ihasomani ham doha nami. Jana ipasu-pasu ham pemahur janan. Sonari ibagas malas niuhur. Ipaondo sanami do galangan hata rima kasih hon nami bam. Jalo ham magalangan namion. Bahin haperluan ni horja pangidangion ikuriamu. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin.
hamba panami na inaguri atas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosoh ni uhurmu inaguri tongah on songon na inaguri atas. Birehamaban nami sadaryon haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dokpak kanami. Ulang hanami bobay ham kuparlajoan, paluah hama hanami kumbani pangaku. Hai hamdo simana haraja, Agon agon apa sanamu sadukani Manggoluh mahita mangihutkon ambilan nama diarin, dalan kon hita ma harosuh ni nay batatta, anja horjaon hita ma nama diar. Jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan nay batat. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nay batama ham. Isondangkon Tuhan nay batama buhini hubamu janah maidop mauhurni mangidaham. Idopakkon Tuhan nay batama bohini hubamu, jana ipasorap madameni bani tondrimu. Amin. Salom hubat tahaganupan. Salam